بسم الله الرحمن الرحيم ومخيراتنا سرش عباراتنا ناویم نصر الدین soyadım Gizli az 1950 doğumluyum. Doğum yerimi Gurcu'yu el Gurcu'atım dünyayı başka em lur mezun bun em lur zavujin جورا چون ساله کی لگنده کی دمان القوریه مان و جو پی و قسمت مهات خربیسی تل انا پنجی ساله الخربیسی تل رودنم و از حالا الخربیسی تلم بچوک دیامه لگرجو مزن بو امزین 5 سالی بون دیامه مر ام سیوی مان حالی ما نخوش بو دیماری بو ام بون 18 سالی باوی ماشی مر و ما دیماری اخو لهف نکر قسمت بو ام هاتم برا مسلکی ما تمام دشوانیه ده درباس بو ام نچونیش میشه چولیجی و ام شوانیه ده درباس بون ام هاتن خلبیستل ام هیدی مزن بون مشغول کاری خو کر گدا چی بون گدا جی یاردم کر سقنتی ما زاروتی ام تابی ایسان سیوی و بردست دی ماریه ده به سقنتی آدکشین تعدل مد هاد نخوشکی ترنان ند خوار و بوی هاوی امازن بو بچوکتی مدست بشبانیه جکر حال خراب و زمان بری ذات نه دکتور هبون نه عربه هبون ام نخوش بکتانان حال خود دمان يعني ما يا حب قلت يا حب جا ما بقى نجا وي هاوي بعلاج ميلاجي كرمانجي فلان ما درباس ذكر وبابي ما هنكي حالي وخش بو حيواني ويهبون فقط دي ما ريبو ام قدب ظلم المدغت وي هاوي حياة ما زنبون ام شوان بو للشعارة للشولا بالشاف بالرو جار هبو دهروا من هات المالي ناني مدهات ام الشولي وما حيوان اليايلات شيران دن فلان شوانتي هركس زاني يعني دبينه نكاركي قولاي بشفو بروي وكراسي هسني ناتقته ونتقام بافيش بشف بروامي ليبن برفيدة بريكا ايم تنبو ما برفيدة ما دورا دفيا دورا دارا دكتا برف دوسان ما تقول شغر ما تشي دكر ما دا بيشا حيوانا ما دبرنا بورماني كلام دخوارن جلوي عش دخوارن بوی حالی ما خورید کرسالا پر زیاده برف هوا قشا برداوید و ندمان ایزایی ندمان دو تنو و سالک سال خوش باشی ام لی ندشو خشکی ما در باست کرد چیا گیاه هبو شینایی بو بوی هاوی شوانی یعنی نتشکی قولایی بو تعده بو حیوان جیلق آنا انکی راحت بوی جا آنا جی حیوان پر بوی أنا قادر كتي إم فني إم در كتي جه در كتي خلد هندر دا خديد كسار وسرمي أنا نابين روح كسار بحبزي خبرنا دبير وصار إما برف نافكي بمتراكي بكتاج ما قرب راشولي يعني خو متراك زيادة كتي مبريد شولي ويني ما دزاروكتي وقت أقوم بربتشوبون ما بكابا دليس ما تقول كاب نجي حيوان هذا ما بكابا دليس ما تقول شري ما بشري دليس ما كفر داداني سيقوشي ما دليس أنا الفي جي أم لي حاضر جي ما دليس ما توبي دليس توب جتنا بون هما مشغول تشمش تكرن توب ويني تشيد بربون ويني شوي جابون شوي أم أوا كوم دبون ما كفرق دي خصنا واقر قرم دبو ما داويد وإجام درويان ما كي بديا ام درويان ما كي وكفر بديا وإجام درويان دهاتن ما تقول كي خو بجيان دا جي خو ويا قزنج دكر ويا غول داويد يعني
دکت پیشید بو شامپیون یا اوینی و های گدا بو ما حولیگ لید کرن ما مال چه کرن گدا تیده یا عیدی ما خوش بون عیدی بری املکیجا گندی بانا عیدی بها تا مال دکتن سرای روی یکی نانده دا شکر تو نبو شکر عیدی بری تو نبو کس من زای شکر گورش چیه شکر عیدی تو نبو شکر گد تو نبو چای خشکی تو نبو انسان کی دو کیلو چای شکر دانی توربه تو نبو یالانز عیدی خوش بون دکت عیدی ملت دکت سرای روی سبی یکی نانده دا ایواری یکی نانده دا ناوری یکی دا نان خوی هاوی رو عیادنی جار دوی هاوی حیاسی روی عیدی بقدیانا عیدی رمضانی روی سه مالا نانده دا حیا عیدی بقدیا قربان جار دا کذا عینی وی هاوی ملجی تنبون یا فقاکی جدر که ویش مرا بهاتا رو ماه رمضانی و ماه رمضانی ملتی بکرا بچوا رو عیا قربانی دهات جارد پیشیا من نمید کر پیشیا گندیا و جارد چو هاوی نیجا دهات زکا خود توب دکر زکا تنابا حیوانا با دهات توب دکر ملتی تونه و ما کسی ملا ندی یعنی شخصی الگندی ما ملا ندین حتی از بوم 30 سالی ام بي خوندن ما قرآن نجي ناخون خوندنا ما أقول ذاتا ما جو ملات تنابون ما درز نقرت وبركيم كسي جي نقرت خوندنا ما عربي كوك دا ما ناخون مفخوص شخصي ما قرآن جي ناخوتي مالي في بيك جي ناخون دي وام يجاري أقول جوي شاغي تنابون ما أقول جي ناخون دي هنكي از مازن بومشون دا ام كاتن هناك سنافا دجارا ما إيل دبلوماسي بفناه فن فوتا ما قلت يعني هم ما حق ناكروش وقرآن جي ما ناخوندو في داوية ما بخيرا هنكي مسلمانا هنكي كتاب ميتاب تركي ما خوندن يازيا ما هنكي علمي ملاسكري مسكري ما كتاب تركي قالك خوندن هنكي ام حبكي ما تف ناخوندي جام حبكي جديني خو هنكي فاهم لكن ان شاء الله لقن شبهر بري ودا هبون ملت چون مالا مزن كيبا مالا وان مال ميواني كيبات انا قشد چوني وشبهر جي پر زيده يعني قندي قواملي پر مال تنبون يعني ام 5 مال بون 6 مال بون پر زيده بچوكتي عمله پر قند قرابالق تنبو وداود جي چه ببانا چوره دهات بلور بو افساز ودف وزرنه وفلان تنبو دقو حرامه بلوري ندقو حرامه دكاتن دستيها بيلك وزلام جي دكاتن دستيها ندقو حرامه ودعوت خوش بون يعني دنگ بيج دهاتن كلام دقوتن والأودا كلام دقوتن الراسيل الجوهري دعوت دقر ديلان دكرن وبي هاوي حياة بي هاوي وبري يالا نز إنسان بإنسانا باور بو إتقاطا إنسانا هبو إنسان جهف حز دكرن إرق شتي تنبو دو حبها ببشنيا بري إدنا ندخيلين أقربائي ندخيلين نوكان أبو أنا إرق فرقوية قلبي إنسانا نرحد تشقوا إنسان زنجين دبيجي قلبي وان دها زيادة نرحد به بري نور أبو بري هما ناني إنسانا هبا إيفاري ناني خب خورا دقو حياة سبي خودي مزنه أنا إنسان توب دك شعبي تجنابه دبي حياة تورني مبرقي تيروان بك إجا أنا قلبي إنسانا بمي يعني جمرة وري نوك بري خوش شقوا وار لغي هي شقوا خوارن هي بري ما نانو آف بخورا ما نانو دو بخورا خبارنا أنا ده طعمان دخل شيتر طعم ترو أكلاوي زيادة ترو بمي يعني ورتي بيرامه ما قال لك جار نانو داود خوار ما جار قال لك جار نانو بيفاز خوار
لچولê li şivaniyê bi me xweş bû. Ê şivanê ana goş nebin nebirêjin çî nakin. Diherin çay û penêr nexwin, me devê me penêr û çay nedibû, me sade şîrê bizina dixwar. Wexta şîreva şîr tune neba, nan û pîvaz bû, toraq bû. Carna carna merûnê hîz dibir, ê xwediye heywan û wî havî derbas dibû. salî em zewîjî bûn. Em çûn gundê Qoriyê jê re ana divê bayîr qonax. Gundê Şêxa bû. Em di nav wan de bûn zaten bavê min nav wan de mezin bûbû. Galê min nav wan de mezin bû. Em çûn nav wan. Em 18 salî û melwir jî şivanî kir. Li wira bavê min Xwedê heqiya wanî rehmet kir di 70 de, 1970 de. û li wira em man tev malê me li hev nekir. Dêmariya min hinkî em teḥmûl nekirin, em cihê bûn, em feqîr bû, tişkî me tune bû. Tekiya taxa em tê de raketin da me. û li vira em hatin xirbêstil me ji xwe re şivanî kir. Salek û mehekê sêzdeh meha li ser hevçûn ber bizina, şev û rol çolê û yek îsan ji dêla me ve neçû. Ez wer li ber bi heqê xwe diçûm yanî. û wî havî ew jî me hevkî ji xwe re em çalışmış bûn, me mal çêkirxanî çêkirin. û gençtiya me jî wî havî derbas bû. Heya geda gihan me elhamdülillah heywanê me jî çêbûn. û me gerê xwe jî hem oqil da xwendin, hem Qur'an dan xwendin. Pênc hebûn, her pênca jî xwendin. û bizin jî me xwedî kirin, daviyê me ew jî qelhandin. Topraq teng bû nehatin xwedî kirin, me ew jî qelhandin. û ana em di xirbêsî tilin û yaşê me ev e, em ana ji halê xwe memnûnin çok şükür. û gundê me ana şêne, gundê me bûyî 100 mal. Camiya me heye, feqet tê de dixwînin gencê gund gedê gund giş dixwînin. û gencê gund pirin bê Qur'an jî ê nexwendî nemane texmîna me de. û wî havî heyata me derbas dike. Axlaq yani dürüstî me got berê dürüstî zêde tune bû, bilgiya dînî tune bû. Feqet aniha bilgiya dînî çêbûyê û heyata aniha bi xwendinê me elhamdülillah pêxemberê xwe Hezretî Resulullah heyata wî me nas kiriye. Em ji me re dibêjin tê gotin û em bi ana bi heyata dînî bi ana memnûnin û em dua dikin daha zêde bibe, daha fire bibe. Xwedê Teala daha bi nisîbê me ke em li pê herin, li pê İslamê, İslam ana xwendin ana zêde bûyî, ne wek berê. Geçima gund erdî wî hindikin. Gelêra gund hindike mal pir bûne, gund toprağa wî teng e. Temamê wî 4000 dolime teng e, bûyî 100 mal. û aliyakî wî qayalig e, aliyakî wî dûz e û ji giş dibe tene. Heywan tê de zêde nayê xwedî kir, yani bi halekî zorliq tê xwedî kirin. Heywanê xwedî dibin jî fiyeta xwe dernaxin, yani qasî yêmê lê dihere heqwet jê nayê. û gund dora wî wela xweş e, ava me pir cemidî ye. Em medrebeke yê ava dewletê ye, em yê hale dikin dajon carna. Birinc tê, birinca me jî xweş e. û ew heyata gund em ji hev du memnûnin, orta gundê me xweş e. Me berê ji got gedê gêncê gund giş bi hev re tên derza Qur'anê giş bi hev re dixwînin.
ارتا گند الحمدلله خوش یعنی کسی خیدان دیتن ایسان حالی جار کی 4 و 10 و 5 و ارتا دو حوانه خوش ببیجه من گندید کفن آره وان دبن جمه برنجا قرش داغی gerçek pır kıymetli yani pır çike. Birinci dine vaya yabancı me deneme kiri ji taseki re du tas av der du tas u niv der. Birinci qaraj dağı ji taseki birinci re 5 tas av 4 tas u niv 5 tas der me deneme kiri me dest xoş çekri. Em çun hace me piva. Le hace mşhura çekir le Mekke. Me çekir ji havale xunar 4 tas pivan دنر داوی نری عش درکت تام نکل یا منیف تا صادجی بردای پرخوشتی بویجا حواله من عجیماید من حرن کیش درکی بو خریبون یا گو چقوا برنجک به اکله ما گوجی کری ما آوا گوجی تیره چیکر پر برنج خوش یعنی 4 تاسا زیده تر حیا 5 تاسا جی آوایی دخو او جی باغلیه و هنکی عشق بزیده 5 تاس لیدارن خوش لیدارن برجا قرش داغی ایجاری و قادن تو کیلو که بده سر 2 کیلو دو 3 کیلو تاس 2 تاس آسیخه آمد تو کیلو که بده سر دو 5 کیلو yani faydavişi burada faydavişi derdi kevit yani ucuzdi medrebe şunavi gerek 7 sala jarki en privi 5 sala jarki yani gerek megali kevm bebe bavi ciki ana bavi vi ardi gerek 5 salede navi icari hata ledik şimdi bu motora وكو قنارة تشيدكن هستايوي هن جيرة دبين جنان باشي كو جي فعم بك حركس نكا باجو ويجاري داجو عردي خام ب يكاوي مدي 6 هفته جهاتيه يعني كيلاوي 6 هفته كيلو دايه توناوي 6 هفته تون دايه مديه يجا باغلية عردي خام اوجه هرت عبد نوكهن وباغلية انساني هستايجي مصرفاوي تام بدني اني قبريوي فلانيوي وی چاقی ورماوی پر خوش قزنجاوی پر و ایجا عردی پیس بجی زراره چونکی مصرف پر لیداره ولی سیدا هم چون اسکری عمری ما درباس بو هم هین چون yani ez bûm 24 salî wan em kitim bûn bavê me zûmir em qeyd nekirin ew jî kitim bû yani nüfusa me tune bû xalê me ez birim ser nüfusa xwe em di 75 de çûn eskeriyê ya ziya me tune û Tirkiya min hinkî hebû hinkî heval mevalê oqilê li ceme hebûn ê şivanî mivaniyê sê hevj gundekî datûn Tirkî zanî bûn em ceman elimî Tirkî ya zî tune bû ام كتن تريني مكاغد كريبو تريني دم دست بيكر جو 7 حرفان من 5 لغرياز كرن من 4 لغرياز كده نداريو ويا شران حياني ام چون بتريني 3 روجا ام چون مانيسا ويا شران ميا كدياز دكر لمانيسا ميا راس كر ما حنكي دا حوالا گو اداره دويجه فهم بب موه مكتوبه شان مالي مغواز گيهام جيخ تلفون ملفون تنبو مكتوبه ما تريني ده کنجی خدانی من که کم خکر گلورا داویج چوپی یعنی مدابری خو مگو به مالی تو نابی وقتات کم ترینی اوجد کوی و تیده جبیردک هم چو نیوی ریم لینر کنجی مواد سر قوسترینی ملورا ایجاری کنجی خود رابو مگو قیم نزانم مزانی بو ریب بر ما خست ما کنجی خود خستن بوشت توربا کیو دوی وان گری دان و ناوی مل سر کرو آویتن پوستی هات مالی ولورا اسکری زور بو یعنی نان تیر تونه بو بخورا زمانی مله ام لبانی سابو خودی ام تیر ما تیر آوه ندخور ام بچیان سرا آوه تی بنر یا یکی گو شیف المخست دگو یاسا زمانی یتیمی تعلیمی و برا استراحت بدا ما 10 دقیقه امی برا ویانا چشمی ما کرونت کر سرانه ده هاد ما جارد ما تاريخ بوش فتقرن او ما تاريخ بقولات جندر ما فهنا وانا وان شيك ما وانا ما جابون وام تي فتقريان يعني عسكري زور اقوى شريك اكنان دان ما نواناني توب عسكر سومني واني توب شريك دان مثلا سبي دو بحري تاني دو جارم تخز دبيو
يجام شخورة دي شون قنتيلية يجام بزاف ذكر المات خصن تقول يا صاحبي ما تشو قنتيلية شخورة أشياء مسكويد قريب دزي ما تخص بينك يا أخو ما تخوال جارك كبي ما أزراو سري سبي كبي أم شون اجتماع أم هاتن كبي متن دزيني سير راس بكبي يا وانت مربيت كدرت كفشار شوية درت كتم كنجي يازلغن وكبي تفتكه وشاويشي مخيري قوزيل تاخن تو كبكينين يا وزيش كبيني مارا بافي متن رجمر بكرة تشقوا بريا زي بدم قونا قرأت تبيني جمر دبيت زيبك رواس سياقو والله هنا زلتا استرسيام راو متسين حب دولاف صاخ كرن ايه هفالا ملينا ريك واي تيري بدرخص قصر يخو خص دولاف اخو سريس بيدر كت مشتمي قو تديم قواري ميك وسيلاقو شرب مخص سيرو اشترد بيم تنكا كبكي بيلاك ولا روادني خد يكب دركت واخري منقو ناس نكر وش مرمى هنكا ينبر مجي هنكا بر تذكرنا من زي بدزيا دقو بدس شي من زي بدزيا ووي هاوي ما در باس يعني عسكرية عجمية برتع دبو ام چون وستا بيلوغي هيدي باشفو سونتشتامي چه بيجن ام جار تكرار ومسرش عبارات جوا تلفزيون ور ام تشكر دكن وام برجي ممنونن ووكيلنا مي چه بيجن ام دعاء دكن يا ربي امتا محمد يكيتيه بديه يا ربي تمام امتا محمد لسر يا حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسر يا اصحابي ولسر يا قرآن وسنة بدم شاندن وام دعاء دكن تفي يا ربي تفي نخوشي سرنا مسلمانا قشا امتا محمد قشي راكي وتمام انسان الحفل زين ديان هذا حفي دار خبرات بك وحكينا باشي وانجي هدايتي اسلامي بك دعوتي اسلامي بك وحكي باشي ذات نشخو باشن خودي تعالى وان بدي وبابي وان باولادي وان جيني وحكي لهجرتي حكي الحفصي هذا ام يا مش خودي ام دعاء ذكر ويقول اقراني تلفزيوني او جبر دعاء بكن بلكي قبول ببي خودي تعالى هدايتي بدي مسلماني سروي عردي قشي